بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده ميدكي ربيع الآخر مهم سويس وندوس ميوكو كوريا مدني علمي خزانة دوي ستة سالس ديوانا پروگرام مي پروگرام كي جامعة السلفة السنة فمقولين كوريا جندا پروگرام كم مي هو مدوه هجري ديها كم فشيكين إيجار جاندين أولو منجي مي پروگرام كي وكي خاصة موضوع تاي كندلين كوريد جندا پروگرام اگوتو میرے خاصة موضوع كي هما ميدي هفتا گس موضوع اي جني شيطانو كي بان رکھا ترمو ألو ميدي هفتا هما دنواد واني مي جني شيطانو كي بان رکھا ترمو مي موضوع گاگنك هتر هفتا دمگين هنگا دان كما اي مي موضوع گولے ورگينا معلومات كدي بفنا گنستنو مٹکا اگوتو ألو منگي مي پروگرام توگا مي خاصة كو مي جني شيطانو كي مي پروگرام توگا مي موضوع کے پروگرام تو دبے فن علمنا کو ایبس پروگرام نگا نلبا بار وڈا تمکی ہم یقین وست دبے فن مي موضوع در ور گینا معلومات کے لبی ان شاء الله دان پروگرام تک علمنگے میرے تبے فن سوات کا جواب دے مٹا میرے سامنے تبے الشيخ احمد سمیر بن ابراہیم عبد الشيخ محمد سنان میدی ہفتہ کے مي موضوع درن بودن الیالو وانی جننی کے افدما گولے گوتم جننی افدیا وانی کینتو مي موضوع بودا عليالوال واني من ميدي هفتاغ هنمس مي هفتاغ ميري قالوا من بودا عليالوال انغاستو كفاني جنني کے وترتکا جنني اولے تھنتنا کھابوے اولے تو نونیا صفہ بدل ہوئے تو مفدا موضوع تو میرے جنني اگولے کو تم جنني شیطان اگولے کو تم واہ تک کرے دانی ade sual tibem sual ngoti ya mihar feriken sama sms zeriam besam phone wene sual kuram sms kurawani il jesema fa hustan kule du ko lawafa ebe flege nang jassawani ya fa deng hate hatra hate ka sms kurawani sual tang sms zeriam bes phone wene il jassa fa hustan kule du ko lawafa sual liwani ya fa deng hate hatra hate ka sms kurawani alo furta mihar hawal kollani sheikhunna mirege khas mawdu'an ali alwal mattaka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدي هفتاق أقول من فهم وهذا كافة نكتاكي جنيك أصل حقيقة كوشكتو جنيو فدي فاواني يقولون ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث تكون أقول من فاوتكو جني أي ألفانو فدي فاوتش إما فهم وهذا كنكتاكي ألفانو فدي فاوتش كم قانا مكيننه ألفان نركان جنيان عقوبات دونية نركيه كيس ألفان يقولوا أقول من دنيا إنسان الله سبحانه وتعالى وفد أفوني آدم عليه السلام وفد ماشين إنه مثلا أقول من مهار حقيقة كي ماتنونه إما جني أصله الله سبحانه وتعالى ألفان وفدون لازم إنه كره جني نستون دبيجن ده هوريها حالته كي ألفان كم قاو إما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كره بافوه جني شيطانون حقيقة به قطون مي جنيكي إن الشيطان يجري من الإنسان جنيكي جني شيطان وسواسكي إنسانونج مي ليغا مي مجرى الدم لي دورواهن ليا إكو دورو كراتشي وسواس إمما ليغا مي وسواس دورو كرار أي ألفان كم غوانا ما أقول من عند هولي وجاس وسواس تطر كرار هم إجمانك ميهار جنيك أستو مي حقيقتكي أي سيدا مولي هاشيكن إكو ألفان غواه كنونه اي اصل خلقت واهك الفانك هم الله سبحانه وتعالى لوافوني اي نسل دميگن داغوي اهن سيفيك ميري اقول من فرتمان ليلوادن غستكو فوي نكتاكي جنني وترتكا بهغتون كم باوتك وترتك تو جنني ميهمني اقول من ما تكراركو دنو مي موضوع كي غيبو موضوع معنی کہ اقول من لر نفن كانتتكي واهك اقول ميدكني غيبو خبر إسلامي أصول بلاف كم قانا غيب خبر إنسان أرغم إنجيل أناني دعوت أيكي القرآن الله سبحانه وتعالى خبر أرغم الدفافه نوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إنجي وهي متى كيف أنا أرغم الدفافه خبر إجمانك إجوتكم بلاف يا ميكتشين وحي الله وحي متى القرآن كم قاوس أدي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسنة كم قاوس مين قتكونون أرغم الغيب خبر نينجين مين كم كمكس أقول من مي دليل بينوانه سنة نوتا قرآن نونه سنة ميقولون جنني وترتكا بهيقولون مي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافه الجن ثلاثة أصناف جن بيني تيم بايكش
maneki tim wattere jinni gave sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa ebbeki esorumenna fiyatake libifawa fiyaga zariyain mi javvuga uduhe bay daturukon ule bay uduhe bay wasinfu hayyatun wa aqarib anebbeki harufa nuni mi nagulantash mi sifaga ulemunda bay wasinfun yahilluna wa yad'anun anebbeki mi tantanu qaim bahama tibebe maneki wazan veribek anebbeki daturukon ulebe anebbeki wazan veri ulebe ek maneki bayen echseki hama bakitanega wazan veri nuwe abudus dunia eki kankolotho daturukon ehen ule bay aneki anebbe echseki hama insanu tanta wazan ule eki radrusuga em wazan veri ek ule bay mi jinnege wattaru takkamuga behe baatakamuga man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fawa bay bat mi agmen eha tafsilen huriha bagan ukraina soga mi huriha wahage dakkam wejja wardigula hinga adana hema mi hadis ka bayan kamote timbawate ekkum wahage terega evani ei ebbeki fiya lagin uduhebe ane beki janwar terega ni harufa naglantash wattaruga bay ane beki ekitantana mi badaluwa bay ane beki mi ettenegga wazamberibe ulebe شكرا جزاك الله خيرا الشيخ محمد سمير بن إبراهيم هذا سؤال كرام اسمس كراباني اي ال جسم فهو حسن كل دو كل وافه بفلق ننجا سواني فهو دين هته هتر هته اسمس كراباني كوريا مدنيس علمي خزانه 240 ديوان بروجرام شيخ سنان ade den ege fahoga alugona me balanje muhimu kutaki kon mi konka me ka kon tantakto me jinni ulemu midani alugona menna akikato no da kon tanegato mi ulemu midani ade den me bayan ve ediya hadis ka bayan ve jinni ge bayin etaketi ade jinni ge bay wattartan ebe javvu ge ba uduhe kamse ba egen ebade ade hamna sulaimanu ge faanu ge waha alugona menna bayan ve annero ge bade ege tere bayin eche bol khandu ge tere fina eche ule kamuga alugona menna kam ge dalil belibe ad Sulaiman ge faano ge wahakage miteremes adhem fadan algon men aamu gotega bayadaruga ad jinni ecchi aamu gotega mi ulemu midani insanun aamu gotega nule tantaga misaka bay fara sahara tantaga solidane adane bay fara mi kuni ecchi ukala tantaga solidane adhem fadan mi ane bay fara insanun na ekiga wes ecchi ulemun ebade එහෙම ආමුගතෙක් බලයරුගා මේ නජිස් තන්තාග ආදිමසා කුණි කොණ්ඩ කොණ්ඩ අදෙමලන් ෆාඛානා තන්තාග හගීගතුග ඔලේ තකෙච්චකි ආමුගතෙක් මේ ෂයිතානුන් ගේ තෙරෙන් හිමනේ තකෙතිමි තියා ඛිලාෆ මුස්ලිමු තා ජින්නිගේ තෙරේ ඔලේ මුස්ලිමුන් අද මුමිනුන් එබෑමි හුන් නකි ආමුගතෙක් මුස්ලිමි ඉන්සාන්නා වකින් මනාවන සොඛරා තෙරේගේ ෆන්තා ඔලෙමුන් දාබයි ඒක දලීල අල්ගොඩම කුරි රේගස් බයාම හිඟ අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු කිබන් ආස්වා හදීස රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එර්රේ ආදි සහාබින්න ගෙල්ලි වඩාගෙන කමුග ඒගේ ෆවග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆතිසුමුන් කලේෆාන් වඩාගෙන නෙවි හිඳුක සහාබින් සුවාල් දෙන්නේ වුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවෙවි ආදි ජින්නිගේ තෙරෙන් බයක කුර්ආන් කේවාදී මට්ටක ආදීනු කන්ත උගන්නා දිනු මට්ටක සහරා තෙරේ තිමන් කලේෆාන් වඩාගති මේ මානික ජින්නිගේ තෙරෙන් එබේ කලුනා එකීග enka malawurmenna deha koddeni mi sohara terega ulekan eba mu'minun unge ecche gina farmulani soharage tereka ehme algona men adiyam fadan faakhana teriya wanneluga ad rasul sallallahu alaihi wasallam ki ba asfai bave ad dua quran algona men faahana wannelu ekura dua e dua kurma kiye shaytanunge nubakam mi ha sadame koddene dua in dua ki e dua mani allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ad e dua kiyuma kiye mi algormen fahana tere mi wana kunurakkat takun algormen salame vegen dane kame ebbe fahara bay beflum mi sual ufede kame misalaka fahana tere bunima ege mane kuri zaman misal gifidi fala tantanuge wahake ehmeja mi zamanuge misalaka war riti koffe honnani misal tashmuti jaha war riti ko war chalu koffe honnani ehmeja kamuga efan tanta sulene toy jinnichi hagigatuga faahana algonmen e faahana nispekone faahana kiye waki kamakan me hagigatuga etanaki e najis tanegotuga vegendani ege terega me algon misalakan e me faahana kati kitamme riti koffuri faahana kamuga avene se faahana algonmen wana misalakan mana guruwan waddagene not allah subhanahu wa taala me manaka dhikru algonmen etanuga hagigatuga ganuma kiye ekashigen wakamen e faahana ege zatuga wani faahana e yadi kitamme adi mi ane mi kuri honna god misa bana gifidi fa santan kamuga avena mesad mi haradi honna god mi hiya ko fa tashmuri jafuri kamuga avena mes enkam algon men nang mi dua ki un asevan hayga mi ge beena mi ki kurin den nevi he
mi shaytanaga mi fada no ba kanta algon men salame ve rakkateru adi khasa gotek algon men nan mi khasa gotek mi fahana teregen fara melani kurindenne vihen mi ajinning teren kafar taketino ta shaytanu mi oleni ole kamuga wana war fasehan hagigatu algon men nan ek misa kureve kamegge sabun etaketcha gona woma ki ekashigen wa kamegge sabun etaketcha harmenna insan na gona kurmagi ekashigen wa kam henkam algon men mi fahana wannairuga ebuhuri adabutake bayan ko deva rasul sallallahu alaihi wasallam ebudu fahana wannairu kana mi bana wat fa algon mi iskuruma adema adem fadan algon men kuringe bayan vedi dia dua kiyuma kiyei algon men jinnin ki ben rakkatere vevenika me shasinan go ahaka fa kurve gote egiturum jinni diriule tantana tawon me wahada kani kontaw to solule ehmema ammo jumla gotegga me hadi tantana hadi kankam mihama shaytano lobiwa kankam me muslimun kam goana me sorun hama ri tantana me rangalu kankam lobi quran ehem wima egotun me kuniyuka tantana najis hunna tantana etantana ki asu shaytanum diriule tant dengama jinni shaytanu jinni ule tantan kamuga bayan vegen asave mi tanta hun hor ene misa hile besediga hebbes tanta mi unna hor etantanuga esormen ule kam hembe na nabiy sallallahu alaihi wasallam me mana kurba fawani mi ehun unna hara ei farbade bestuni galle besedi ane jungle tere kuttes hengunna baaganuga tantana kodakama dio hadis kurafani mi la yabulanna ahadukum fi juhrin tibam tere mihako eka horaka kodakam nudash ewana ge sormen ta tere tibba kodakam gossiam isam fering sormen adawat tere elan kon mihaka dima kollan mi qatada allah rahimahullah idala fawe mi hadisik macce bina ko timamen engi fawe hor kodakam diyon ei makruh kamekkam ei befun engi fawe to ei jinni shaytano jinni diriule tanekkam gwati esormen ge dora algumna aragati ma esormen rule na ehma hagi bayfarama warak ginan diman mika hadisat misaka awman tere mi jinni moya wa dakka bran edrega timanna gos min tanaka fengeche ukaliye nuniya mi ecche bala gos min tanaka lanu ecche ke eruniye mi mihin gos ehma e sorman diriule tantan e gondad dekam ga enma seden tanaka olonkom ga se fengeche ukala fiya nuni echen ella fi allah zikurnukum sa bisminu kiyano ta auzunu ki echen ella fiya echen ala fi sorman e sabun undagu den ehisam feregin emiheka mimihum mi ada vetteriwani den an nokta ki jinni kaaboy uletu mi jinni kaaboy ulekan hambes ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadis sabit hoye ekefano efarga mi abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu bidalwe mi istinja kurmattaka genesteva taketi terega hadis kurbe mi hayla genoma hadis kura fe tere kayfan mana kure bayen echi geno misalaka hadis ko wala ta'tini bi adbin wala bi rawtha qadaha la kurmattaka nugenna she kashi nives janawar kashi adi bis janawar ge bodokam daiti echi nugenna den ege sawaba behe gotun kayfan suwal kurevima vidaluwe huma min ta'am al jinn edeche ki jinni ge kabotakati tere ge himene echi manaki muslimun kafa awmen kafa kashi allah taala ge ismuful zikr ko fa illa lima ega mi sormen ge kaana got mi tege midani mi honna ha mas ega hunnane den mi janawar echiga beenu kura echi man janawar echi ge dukolla ba ki samay sormenna ka echi gotuka asawani hame hemme mi sahih muslim ge asawe agumana mana kurba foni mi waatun keun waatun buin ege sawbekkam eke hadis kura foni idha akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idha shariba falyashrab bi yaminihi tibabun tiremi khanama ene khanatun kashi bonama ene gwana wa khanatun boshe fa inna shaytana yakulu bi shimalihi ene shaytana kani ene gwatunne wa yashrab bi shimalihi adina boni ene gwatunne e mi hadisun ge de kodde shaytana khakan adi bokan jinne ki shaytanun teregi menech nekeni kafir emi em jinsu ge min muslimun kam gavis kuri hadisun ge de kodde muslimun gwa mita yangani kafirun gwa em jinnin kaaba ole ko mehdisun de ko thamaya ko mitun algumun ne angade algumun kanjeni kanatun algumun kanje bonjeni kanatun bay mehun awargina fennana hama eche bokam gwana ma waatu bodi kirutat bes fentat bes awargina waatu e kaaba hadati fennana samsalun echin kamihun sam waatun kati fennana em ei shaytana ge amalakkamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura fa mit hadisun be de ko de sormen kaaba olek
ade megoto kuri medeni ilmi khazana ge 2 salis devana program merege khas mawdu ki jinni shaytanun ki ban rakkatermu ad shesina adi hame fadan rasul sallallahu alaihi wasallam ki ba e mi ma jinni ete kaakama adi bokam mi adi dalilu ko de dalilaki mi معقول مي كنا فرتم إسناد جاكم كي رسول صلى الله عليه وسلم كي بان أقول من عاص فواني أقول من كيم بوي من كورين الله سبحانه وتعالى ذكر كرمان الله سبحانه وتعالى اسم فلون أقول من كايتشين أدي بويتشين أدي بويما أي أقول من مي الله سبحانه اسم فلون نغاني أقول من كا إتشكي مي حقيقة أي أقول من كا إتشك شيطانا بابري وان إتشك كمغا رسول صلى الله عليه وسلم كي بان عاص فايوه أديم فدان أقول من الله سبحانه وتعالى اسم فلون نغاني أقول من كا إتشكي حقيقة مي بنا شيطاننا حلال وجن وا إتشك كمغا وساس فاوه إيكوتون إفارق رسول صلى الله عليه وسلم أريهوغا كا إتشين هوتا إتنوغا جاريا كوجة أدم يانهين كوجة ade tiade kujja kulliyakan e kaayati kewmattaka awaswegati ehdu rasul sallallahu alaihi wasallam e kujja atuga hippevi adege fa waneka sirkole fa waneka arabin ge tere miha kwais anikas kulliyakan hama ena kan ulum rasul sallallahu alaihi wasallam ena ge atuga tiade hippevi adi rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korevi shaytana mi haygatuga shaytanan halal wegen wani allah subhanahu wa taala ismu furu nugane ekeve echke shaytana haygatuga beenum wiye e kaayati mi man shaytana halal kollan ehve timan kalefan e kujja gatuga hippevi adi hem fadan e arabi mi hage atuga istiman kalefan hippevi mi adi rasul bayan korwani e timan kalefan e hippevi iruge anhin kujja ata ekiga adi hem fadan timan kalefan epuluga e mi manike shaytana ge avvis wiye manike timan kalefan epuluge terega em algon me deha koddeni ei shaytan abul mase korani e mi allah subhanahu wa taala ismu fulu nugani algon men kewman erun hagigatuga e chege kewmakan e vegendani algon men ka takidiga e shaytanu baawedi vegendan adem fada rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban aswe miyaku geka wanna eruga allah subhanahu wa taala ismu fulu mi ganfi kamuga wanama shaytana bunane mi evesale maniki bunaka mire ka nidani tane tiba mi bunana nuwe adem fada algon men ka eruga algon men allah subhanahu wa taala ismu fulu ganfi kamuga wanama e shaytana bunane mire maniki reganu kewmenwe adem fada algon men e ismu fulu tan algon men nugane algon men ge wadije kamuga wanama shaytana bunane mire madu kollani ge libijje adem fada kafi kamuga wana maniki allah subhanahu wa taala ismu fulu nugane ge mi kafi kamuga wanama shaytana bunane mire ge kewmwes libijje kamuga enkam algon men Allah subhanahu wa ta'ala ismu fulu gatumaki hagegatuga algon men shaytana ge kiban salame koddene kam algon men ge wanne rogas bismi kiyumaki tadien fada algon men nan khas duain asbe algon men ge wanne rog bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna mi fada kiyun e ba ade dua mi rasul sallallahu kiba algon mi dua kiya kamuga wana hagegatuga algon men geves shaytana kiban rakkateri vegen dan enka mi wara muhimu kamen algon men geetere mi shaytanonge adunu mi bunaga nubakam algon men rakka kuru mi bunaga rakkateri kuru en nun kamuga wana bay far algon men teren kuda kudinna adi shaytanun undagu kuruma geeterege bay kandata dimawuma mi fada kandata ki algon men na feni mi bana fenda kanta adem fada khabartan algon men kam fadan abadus ive khabartan shaman asen suale bemi kotariga nidaboki hurumu jinni annaneto ehem mi buni anderiga etaketi ginave bunatiye anderiga ginavatiye mi kochi nidaboki hutta sadinetas e nidaboki hurunun netun e jinni e wanna sobenun ek sheikh faakuri fadan e doru miha gebaner allah ismu fulu zikr kufiya man bismillah kiya faina gebani embijam isam ferigin yoti shaytana ke marakka tamam hadis gaswe bismillah kiya allah ge ismu fulu zikr ko bismillah kiya lappa funa dora shaytana nuhulu wen ehma dorto besekta lappa furima isam ferigin shaytana ke marakka teriwan den bokidillah furu nuhurun ge farga se ge shaytanun ge undagu umanun ge teri himene kam getaw mehar falu gegega ulene shaytana jinni chimsaka wargina mi shuro da misdan falu gege mihun nuli virana fa hunna gege eten ta ulene shaytan mihun ule gege eten tanga allah ge zikrun arast kure qur'an kiwe namaz kure tantan kam ganama shaytanuge undagulun eten rakkatina hadis ga so suratul baqara egega kiwe ge kun shaytana filan duanik me nukta masale ki boki ge masenu agon men allah zikr ko nule kam wanya kitema aligade ko gen tibbe sa agon ngule tena ke sorum wade tibe ekam agon men allah zikr ko hanmo ko namaz ko me shari rakkatir ko rakkatin ule ko wanya
algomne kommeta kutiba Allah subhanahu wa ta'ala algomne rakkatir kan devwan she misaga me irosse gadiga doru lappawa ka tividala misaga ane bismillah kya eta ten hama doru anekka sa misaga kommes ehembe fulago hama huluwa dananto huluwa dima eti batil wanto kineto ekanta wan anekka sama bismillah kya doru lappanya bismillah lappan lappa doru waji bismillah lappan leppi mege ka rakkatir kan liben nukta ki Allah anma kon Allah zikr kuri me hisam ferige e rakkatir wan me gega hunna kaabota kiti jahuna matives matives bismika jahannuniya mati jahana chinetiyag matiga bismillah kya vechi beve se sam ferin shaytanage undagudun rakkatir wane huri hachiksi sormen kulene chemi megu nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala hanma kun komme kamegas eboyen agumna zikurek du'a daskodeva kihinekan shaytanage undagudun agumna rakkatir ulene hamekeni shaytana undagudun agunmen Allah zikurmati abadus tibu erun ene hunnani aswagetuga rakkatirikam killaage terega getekam Allah zikr nukra kawanya emhe gitu war fase shaytana bisala hali hada wafura uriyakum bima den hisam ferige ene war undugwane nubakam rakkatiriwa shege me jinnige tin bawat etta vidalwi gala mi suwadu fedeni bay mi hon bune miweni mihegge sifaga jinni fennawa kala wa ka aduibe sifa badalwa achitoi jinni sifa badale mehar insanunge sifa jinne badale bayin chikiyama e insanage suraga nam wahadakka fan insanakas ei sosane bor be far namadu kondo korum fer me karoge hifaf hadis kurabi ekay fan karoge hippevi e shaytanage duluge tekka ekay fan applan ehsas kore hisab ekam hadis kurabi me suleymanuge fanuge dua nuwanama suleyman fan dua kurwa fani mi ekayfana foga ekayfana devveruga bodu baaren ibesmiyeka nodevva manaki verikame Sulaiman fana de verikame tere ekayfana lashkar tere himena jinni shaytan ifrit Qur'an ga Allah taala bayan kor qala ifritu min al jinni ekayfana lashkar jama kore tere ifritunna dingas maridunna dingas mi duni sufa sufik hudu go Qur'an ga Allah taala bayan kor hudu dekki wa ekayfana ga amura mane korto go fen ekikolo deme misal mikolo deme fen ekolo deme jinni shaytan la kayfan masay korbe ifritu gennaag bodit chi tantan imara korbe baytul maqdis imara korbe jinni shaytan ben kor emima ewaruge baaren evesmiheka nudevva ekayfan qurafa dua hadis kore e dua no wano madina kodakudin kulem miskituga banimu esoro kule echi gote ekomko e dua ge sobe ekayfan ekon nukorbe ewaruge baare ne nabi ekud kurwa dua nguti me ewaruge baare ekayfan e beenu fulu nu yestukeehen nuni ekay fanu korabis em megmane kichigi hifeni ife gotan horegen anek kolom dar abu hurara faratum wardo fa hadise ga aswe ekay fanu mi zakatu muda hawalu kor fut ma balhattan hawalu ko futta mi shaytana mi annani insana ge sifa ga as abu hurara wa dakkani timanna waran nikmet fagire ke timanna darin kana chi dere hunen abu hurara radhiyallahu anhu dawte giden hayta rahmu degen deni echi devwani ekam rasul sallallahu alaihi wasallam ekay ngoda ganwa wadan dannawani mi kihinen he hifetti miha me kumfarus kaachi nagangulan fer me hifatti ma den mina ades kurum ferima ena rahum kogen dokolle ma ekayfa naddu wadan ades kurumani kihinen he asiru miha kihinen heti timanna ena sakwa kurum ferima hita rahum wadan dokolle komundu supne nannan ekon anaddu sannan ema tindu ena ai ama hifetti watta man timanna genna rasul samare kai genda abuhura rengi wada nokanwa shaytanak emfon hifetti ma den mi salamen noima uni timanna daskod daani uni timanna dukollar timanna daskod difana men kadefana dangalo kalimate ki shaytana kimen rakka tirana kalimate ki asu shaytana ena mer insana ki sifagas ena buni daani wa allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha Allah tiba faada kodwan kalimate ki aharan daskod difana aharan dukollar nugendar ususumare qultu wa ma huna abura timan denne ei kon kalimate ki qal ena buni إذا أويت إلى فراشك ندم وشونك مقانم فقرأ آية الكرسي كرسي كيوار الله لا إله إلا هو الحي القيوم بس آية الكرسي كيوار بس يا نمند كيوار فيك مقانم تبا الله تعالى حضرة ركعتير كم أننا إير شيطان تبايا كارين نوانه غاث نوانه إدوس هندوم وجوم هذا شيطان تبا دوكل لفدانه إهم بما إيسام فريقين ميهدي قلت كده كيفان رسول الله عليه وسلم باق ميدني دنne wima ekayfan suwal kurre mi far denne mi faru mi henne
kihinen asiren hedi den eke faidala mi faru mi henne ena buni mi mika kalimate kiyadine ena hipurati manna rakka teri wanakam e hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi ama annahu qad sadaqaka wa huwa kazub hadis kure mi faru ena ibuni tede ki komene ki kazzab ek dogore kenek ta'ala man tukhati mundu salasta ayan ya abu hurairah engi wada ganno tindos terege ti waha dakkani kaaka tindos wande ekefan furtum hadisen nukurba hen ekam komudogu suwal kurba kihinen hevi ekefan allah taala ango afoti qala la denna inuna ke timanne ke ne kaaka qala dhaka shaytan diskurwe shaytana hema insana ke sura gas waha dekke hema mitanga agumanna me engeni ekefan me e mukhatab kuri shaytana ka hama ehme e kursi kiuma shaytan rakka tirwana kan khudu shaytana boni shaytana bonegenno aswan me kashawar week ewa asus mare ko denne me kema hadis kurwi ene boni tedege kam ene ki dogurik me jinni ge terege sama angha firihen en oyeto ade ege kurim furta malgono men hama ege adis bayin eburi bay dalil ta kam dalil ko de ade jinni shaytanu sifa badal wa kam dalil ta egodun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fukura wa fa be al qalbul aswad shaytan ade mi amugote maneke kuttage tereng ka kalu kutta kiye shaytan maneke amugote ga wara mi ti ade mi hadis ga sharaha ga ti ade mi ibn taymiya vidal fenani mi e kalu kulage hunna kutta kiye mi haygat ko shaytan mi kuttage tereng mi ne shaytan unne ay mi ma jinni mi wara gina hagigatu maneke wara mi amugote ga esifa badalwa e kacce e kalu kulage kutta adem fada ege terega kalkulage bulave seke tere himine kamani manike warak ginan e mani jinni sifa badaluwa etchekam adem fada agon mennan ebe dehe kodde adi badulu hangurama ga duwa adi sumi ibnaga suraqa bun malik ge adi suraga adi iblis akan adi mushrikun ge karen ge ekin salgon dehe kodde e mi ane sifa badaluwa etchekan e shaytan nonaki adem fada jinni etchesaki wese admi ane আমি কুত্তা ওয়াহকে ইশারা করে মাসমাদিস করা হয় লাউলা আন্নাল কিলাব উম্মাতুন কিলাব এই উম্মত এক্কম গানো নেগমানে কে এই বড় নসলে দত্ত কুত্তা গমলে নসলেন এ বলে এ উম্মেন এক্কো নেতিকে হিঙ্গাদানকম বিদোরেক নুওয়ান মেগমানে কে দিরে ইচ্চেগে নসলেম তা জিনস এক্কো নেতিদিউন একেফান বেনফুল নুওয়ান দিস করে লাউলা আন্নাল কিলাব উম্মাতুন লা আমারতু বিকতলিহা তিমান কেফান আমরু করবি মুহে হুত্তি হরিহা কুত্তা গাতুর করে একমকো ei allah taala ufaddafa ummatin hama evesseka ekkon ummatin etnu kefan beenum fulo nuwadi hagiyutu walakin khiftu an abida ummatan timan kalefan bilfugun wadagati e umme ekkon netigi hingadaneti faqtulu minha kull aswadin bahim egitere marashi kalu kutta ei esor mennaki midenne hen shaytanun teren as fa innahu jinnuha aw min jinniha ei jinni enota jinnin teren wa bayake kefan hadis kurebi bayen ecchi eburi awgomenna direte ge tere maran amur kura afre jenmes emveschi marakabas kudi aniyadi ge merun ei rangol gotenu titalwe kalakutta mihar samalawonna mi fenna kalakutta ki hama e jinni shaytanu ge shakal e annechi ke ge mane esormen e sure badalu e kalakutta keto mi jinsu ke firihen anghe tiada algon mennan ebe ade mi koinden nevi misaka faakhana wannaruga kiya duwa ade allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith mitamna khubutha ki ade khabaith ki kobato ilmerenge meduge buri wahdak ka fekutun ade ibn al-asir rahimahullah vidala fe ega mane ki firihenu mi shaytanu ge tenen wa firihen mi firihen shaytanu na adien fada anghe shaytanu ge wahake eta kiti ki ban salame korwashe mi duwaga mi edeni enga mi muradu sagona wisne ade heme fada mi ade deme ade shay samir bayan koravi mi tiada hadis ade abu hurairah radhiyallahu anhu ge hadis mi ek ayatul kursi ge matwer kama behe gotun asfa wa hadis ga e hadis ga e shaytana mi anamna ka munama enaka bonefa be mi ayat kiyafina mane mi ayatul kursi kiyafika muga wanama ade jinnin ge teren mi firihene kam ga wenama sajanghene kam mi mane anghecche kam ga wenama mane kitibaya ka kariyen nuwane hema mi hadis ke riwayat jama korwa ad al hafid ibn kasir al hafid ibn hajar rahimahullah idala fe firihen mi jinnik terega olekama mi anghin echsa adi firihen echhis adem fadan algon mena kurin denne vi mi algon me mi adaka damate mi tajriba ge tere mi fenna kanta toga sage gatuka mi kama mi mane mi kan kurwa be fon e vidalo mi sa jinni wal jefti be mi hun misaka timanna ala gaden olen anghin echke no firihen echke
buna ka ehmane ki tajmi algon menge mi mashhur wahakike hagigatu mi wahakike algon men misa jinni baje tibe mi ka roda wah dakka roga waragina fara ngene bunane firihen etchekam firihen etchenoda firihen nama anhen nama wes ebakia etchesan algon men nan kiya ole fada shalmana sen swalaki kudakam nuwata bodukam diuma fahana tashimatiga ishin namu bismikiyun jinni shaytanu kiban rakkatere uma kurun rangalu kametto no e rangalu kamenno mitan sheshinan faakurafi mi zikr kurun huddatan nu faahana ki hadis kon idha dakhala ahadukum al khala e asmuradaki tibamhun tere mi qadaha jakrum wanna nama egman ki faahana wanmugo duwa kiyani faahana wanmugo kurik faahana tere wadifennun kiyani ki din suwalu fedan kurik zamanuga kinen hem sahara tere mi faahana kun hadar kum dorenun antat sahara kum wannak qadaha jakura tana dimuga kurik ena duame zikr kuran mehar qadaha jakura tanuge shinde fennu zikr kuran e kuriga jihene gerakkatir kamena fiol ala emma tashimati ge shinde fennu allah zikr kuran e mana kamege etanuge indegen allah andum kurmak zikr kuran em egmane ki dua kiyafiya fahana wadamo kurin e kiyenje dua kiyafiya fahanange libe huriha rakkatir ko libene ehna libe fegmane ka ena fahana nikun den yoti rakkatir kan libe e shevidalo hadisi goti firihen shaytanun nay anhen shaytanuge nubakum rakkatirkam ede Allah taala ge ismul zikr nuko mihe ko wade misalaka mi enage edun baadafkam gwana mahama insanuna fenne ge sormennage na fenna em fenunima insanun mihun ala ganne ge sormes mihun ala ganna em vima is Allah ismul zikr koffa ena wadefa wani wade banati ge sormenge lotakun egmane ki ene heri niwa hijab mi sura ga ma wona nukta fa ne ibn taymiyyah rahimahullah me jinni chi badula sura ga bohre ibarati dala fe awon hi wana war jami ibarata kanne vidalun fa inal jinna yatasawwaruna fi sur al ins fi sur al ins jinnin atasawwur we insanu sur wal bahaim adi bahima manaki mi bahima ki جنوار أجري بكرة شفت صورنا في سور الحيات يقولون مثالك يعني حرفة نعاسامي نقول أن تاريخ مهم جمال جري بكري مهم أس أدي مي حمار مهم مدون سوفا سوفي أدي إنسان مي كم سيفه كيسما شيطانا جنيتشي تصور وشكل بدلوا صورتك كيد اللي يدالونه دين أما كودا كودا واه كم مثال كلامنا فينه खोटे बेफार फेने दा कुड़ा कुड़ा कुदी कुदी बिचु अच्छी क्या तो फेने जहादा बेलो में अति वारम हम सवाल ए मिची में जिन्नी अच्छी बदलवारो कागो में मिसा का में नगुलान ताट का में हमला दे हमला दे बता मिसा हारुफ अच्छी फेने नूनिया में नगुलान तार अच्छी फेने खास को में का धीरे अच्छी अधि खास को अच्छी के सूरा जिन्नी बदलवा कमा हेन अच्छी कम गाना में गेते अच्छी फेने से अच्छी का हमला दिन में पूरे अच्छी का अंगन जे है निकुन्ना आओ मी कुरोफान कीने बाइसे वाह दक्कान एसोरमने के जिन्नी को वजम एंगेने आवण मिसा का बुना निकुन्नाश हम सीधा को बुना निकुन्नाश अमा दिवे बुना निकुन्नाश निकुन्नाश देंगे एने निकुन्ना वागु दीफा उनको में जहां बिस्मी क्या मरादा गेतेरे दें मी बाइक खालच की फेसियस अने मरानो लावाच कम गानम मी मिसा का मी बात अच्छी में हरे हरफा कम गावेस नोने कुरे फिच्ची कम गावेस नोने हम नगलान थरच मरम और अच्छी मेची में मेरुम कुरिम बना इंजार दें जिन बंगे ची दाने दिन शोतन वजह में शर्म इंजार दिन में रक्कान एम अल्लाह इसमें फुल जिक्र कोफ़ा एचिगा जहियस जहान दिन मिसा हीनी अच्छी का मिच की असवागे तो का मरा में नुमरा एक उन्दगुन सलाम में नुआको में यासु बॉर्डर रंगल एची नुमेरो ते शर्म में එහෙන් අදි ගේ වද ඕනස් පයිෆාර නිකුමෙන් දාන එකම උඳගු බොඩවා කවඤ්ඤා මෙරම් හොදෙන් මරුන් ඔන්න ගොතුකම සක් අලිෆාන් ජෙස එන්දුම් එකකම කුරු නගල අලිෆාන ඔකොබත් දෙම කිවසාලක හුද්දක වෙන කොම්මෙන් එවිස්සුවත නැති ගන්න ඕන මිසක් ස්ප්‍රේ ජීස් නූනියම් ජහම් මෙරියස් එන් ගොතුක මරායද එහෙම තිවිදාලන මිසක් මරා මෙරේ කහදෙච්චි මිසක් කුරෆිච්චි අදි මීදා කහදෙච්චි විසදි හාරුෆ කහදෙච්චි වස් මෙරේ කහදෙච්චි තිවිදාලනි මරන් මෙරම කුරින් misalnya dashe bunar dashe bunar ehen wadolanya sorman jeni anga එහෙම බෑ කි හැම ෆෝනස් නමාරේ නුලෙවේන මරාදේ නෙක මරාද නුරක් ඒ සොර්මෙන්න හමලා දීෆියම් ඒ වේදාන හැම ජින්නියකස් මෙජාමනක හමලා දේ ඒක දෙන් කොබා තීක සලාමතික මිසාක ඒ හැම දාෂේ බුනප නොගොසියා ඒරොංගති මේනේ
ene fursat de fedo nikunna hare agon men salam bit enek Allah ismul zikr ko ene fursat de nikun den agon men ge kene ge no ge ne wadinna kunu je kom ne ge nikunna ar me anga ne me nikunna je den ene kubrinu anu e samfane rakkatir kan ade megotu kurim medine ilmi khazana ge 240 devana program alomen kurim megendene jinni shayton kima rakkatir mi mawduga dashon alomen kuriya genda program take me program ki egoto midi hafta ge program ki alomen mi mawduga feshi emme furtan program alomen inshallah hama detin hatar program mi mawduga dashon kuriya dane waha kama takura ko dannawala shay alomen na sebori baiswa dannawala mito bay mi hum bune jinniya gona kuri may jinni moyawani mi kiha warege haqiqatetto ti adi amugotek hayagatuga mi emfortama kamaki hayagatuga jinni chissa mana kurawa fa kabunat haram kurawa fa taketting e insanuna gona kurma insanuna egotan awalaba nguluma efada kanta kurmaki ennamas ene ek mi baru libe wagutake menani adi ham fadan komme wagutek adi ham fadan jinniya kan adi insana gatereka wade mi nota insana gona koshe nehedene ege bade bain halta misaka ege hal misaka sihuru hedun sihuru hada fikam gawana me sihuru veriya faratun enna kameke sawbon mi manike enna kanta sabon esihur mi manike ejinni not shaytana ane miha manike manike esihur hede miha bar ebe forwa no ane ba faran ek e miha kurave kamege sabo misala ka ba faran mi ad sheikh samir kuri mi dal miha misala ka fengeccho ka dinota komes gaganen etchin elli ella uta Allah subhanahu wa taala ge ismu fru no gane egotan ella etchege sabon egecche ga jehijje kam gawana me egecche gonawum ge sabon hisabun en elibeni baro manike hisabun hayegatu aniya veri bike kam mani algonde me mane algon insanu emvejje ayten e badibe baro me ami algon men nan e mi mane algon men gaatere mi mane manaka badekatu mam fada kandata ka bar ehema algon men abus mi jeni zikur takache koggen hon emvejje kam gawana me ekan kam sadame vegendan eno e akhila algon men e hifanje salamatu mau algon men hifa kam gawana ma ayatu shaytana warabbodu mi chance en edeveni mi mana chance no fursaten edeveni ami manik algon menge machan e baru mi mani enage baru forum ehma amugotegga shaytana egotan ala ganna efada comments ka onda gole vegen ehma ena misalaka mihika gona kurum vejji kam ga senes comments ka gona wa khal gotaka ena olen ehma algon menge salamatu ge magono hifa kam ga wana ma egatuga e go misa mihiko misa shaytana mihika ala gati ala gen fikam wa sida de enen onda gowan insana e baru forum ehnamis ena hisab badani enage kiban comments ka onda gole mine wa khal gotegge macha e ba faraburi misalaka malin ufra lagen e ufure gotakun misaj ma jinne ka gona vegen e fada kandata mi manak dimai em fada goggotun amgote ge gellume vegen hagigatuga algon men ge machan mi e baro e foro ya tividalo almen wahaki me diri uleruga eha confess yakko dan uleva kannete almen wahaki ma kurenje zikurtaka chikiya hendro haba zikurtaka chikiya adi almen diri ulumuga hama e chisseve sama undogu vedana kaman hama visnagene ulenje ennoto hama e almen na misaka bay fenna manzaratakun jinni awala tibi mihonge manzaratakun fenneruga warab bodan hama asarwas kure derwesve ingeto undogusse warab bodu undogulen astu warab bodu takudive e jinni misaka avalima e mihonge ufudani almen ha warab bodan e manzar fene almen mihar me badani ha video ek ingeto mi ha jinni mi awala puri mihege video من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
كتاب أنزل إليك وأنزل من قبلك الآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ಕುರಿಯಂಬದಿನಿ ಇಲ್ಮಿ ಖಜಾನಾಗೆ 240 ದೇವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ಅಲಮನ ದೆಮೆ ಫೆರನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲಮ ಮೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮ ಅನಿಮೆ ವರ ಬಡ ಕ್ಯಾರಿ ಹೋತಿಮ ಹಮ ಕುಡ ಕುಡ ಅವಸ್ಕೊ ಲಿಂಗೆತ್ ಮೇ ದೆಮೆ ಫೆರನ ವಿಡಿಯೋ ಗ ಹೊಡು ಎದನಿ ಕಿವೆಗಂತ ad me siuru hadafa siure kandi furjikum gawanama e bayfara me nikumedan hodo gotugas adi bayfara nikumedan bodkom da achi gotugas ema hodo elani amuko siura kis jinne ka hawalu kurani wale esormu awati ke etere ichchaka mer kandi ichchaka lahone me ayakko esormu wanane etere wale etere ge mena ema kiyom ferime eya kiyom ferime esormu ondaguwan esam ferin hodo gotuga eti nikumegen ama den ama erad kore hama esam ferin e horiya ondagotege kendigen dana ha amukon meharu e daraje gossama mi warabboda miha ondaguwa miha sama kulle hoduli mayakko miha ekko ada hayata kannan esam ferin degen ekano sengen puriga ene ulun goteves kine kloni ki kontaga me otigi en eves chenuna handane e horiya chi dana hame got bike kankan hordana sa eko tafsil ko no ma bodakar ene ulun teluma e horiya chis ema e huriha e kafa hunnati ashagetun boy funnanya esam ferigen e wondugo misaka qur'an ga suri sehurabe ayatem kiyama banduge misaka tankola taduwani un etirege che dua hen hiwani uniyam kiyam ferima hodulawani emejjek mane ki enen e huri eche sehur ondugole keife uniyam jinni esterega ashekurani den kuriga sheshan dekki wahaka hama awun ituru kollam beenu hagetuga ammukon esormen ondo koffiya ondo kor mashe kuran ennes ondo ko nuikam ga venemes sama insanu terega nubami me ole hen ama insanu hamala den by far ulen misaka firihen jinnekam ga wanama ama angin kujje ena hitawa kujje kurujam hama alagan fa me by far hama egota jinni moyawima as kiyewima hazire buran kiben ena buniti wana deke lobewani kiben he hama lobewani den awman ena lobbennu ehme sene lobewani ema mi vis asu samaruan jeka ema algon men warabbodan algon men hayang ebe je allah subhanahu wa taala ge zikru ge tere algon men ole allah ki mantir allah algon ko namaz ko qur'an kiwa mihen ulunima erun algon men tibeni misor men kiban rakka terefa ema algon men ko men birugon me jinni deke enno algon men allah ki mantiri me hisam ferige oti algon men hori rakka tere ko liyo misal hadis ga ase komme do kenu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir me dua sate gfar me kiya fi me hisam edun ena shaytan rakkat faratun rakkat tere ko oti libifa me har kurin eki ayatul kursi kiya fi am ere ena rakkat tere kan libun emima zikuru ka algon men bay mim wa gote ki namade qur'ane
mi zikuren evve sicchinne denhama duniyegam ufeddima denhama ulane viyanu da fahish kantattoga mihin gosulane den waatuke shaytana aluwati fa hunna mihekkamga wan enage terega shaytana hituga shaytana bissala hali hada makunu wafurahe mulin ekko miha menani system ekko asur atlagam එහෙම ඒ නු මුස්ලිමෙක් හයාතකි අල්ලාහ් zikruko ඊමාන් කම තක්වා වරිකම ක මිහා හයා වේති කරුන් ඒරුම් හේසම් ෆරින් ඒනේ හෙරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රක්කා තිරගම එහෙ නෝනියාම වරෆසේ හැ එසොරමෙන් ඔඳගෝ ෆෝරෆාන් අද අල්මන්ගේ මෙරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරේ ගෙන්දු මට්ටක ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා බාර වඩාගති අෂේ අහමස් මෙර බිනි බරමද ෂේඛ් මුහම්මද් සිනාන් අල්මන්ගේ වගුතු හමගේ මිහාර හිඟජ්ජ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මෙන්න හෆ්තාගේ හොම දෝගරේ දිහෙජ්ජා තිබන බද්ද කොල්ලන අනක සම මි මවුදුවගෙන් එයි ජින්නි ෂයිතෝන් කිබන් රක්කා තිරමු وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته